allo. Naam. Docteur, assalamu aleykum. Waaleykum salam. Yandi men mari ɗo ko Mody Mamadou Lamine on ɗo somponi alan fala ko wallitoto ɗo men ɗo ɗika yo wiji ka julde. Ko imamu amen o juuli ha gayni. Ɓayɓe salmini. Yo jenti. La jenti. Ɓayɓe salmini ɓe watti baɗe ɗen ɓe fokkitiyagol ɓe landi men en timmini julde nden. Ɗawoɓe amen ɓe wi jutimmi. Kono noon ɓe jiiɓi joni so tawi woni haray julde amen nde boni e sinde bonade. Kono aɗa on fof on fellitinde timmi. So tawi mene mbawɓe ɓe felliti timmi. Gasi. Bonali. Bonali. Ɗon haray bonade haray men puɗɗitota ko tikke ko ɓendi kon ne. Awa aɗa barka Allah waɗi joddi aljanna. Amin ya Allah. Acce koɗɗo yetɗon koye pay koye ɗa. Petit. Yedono men ɓeɗo meɗen e golle ɗo ɗe ɓe yiɗa ton koyoɓe accu fijugol taw ha men gayno ene mbaɗa en jangguinde ine docteur no jangguinde ɗon arisirde meɗen jangguinde ɗow ga nani docteur no jannude ga to nangu fijugol ɗon ton ka yaldi nan ha men gayno nabda walla yoɗo e walɗo na on fuɗɗoto tamarala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله الأصل الثاني مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يتي الله سبحانه وتعالى تدو ماوندو تودو سنيدو هاندو يتede yentori yo juulu ene laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo e meɗen saabu yurmede yo juulu e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkunoka ngala tawra ka dina jokkuɗen allahumma amin walli fiiɗo on yo Allah yurmingen yurminamo o addi ɗo lasli ɗimmo on ni lasli arno on o wi en ko al imanu gomɗingol o addi tugale mum ɗen jeego gomɗingol allahu subhanahu wa ta'ala gomɗingol deftere Allah nden e defte cippiɗe ɗen gomɗingol nulaɗo Allah on e nulaɓe ɓen fof gomɗingol ñalorma dargal ngal gomɗingol koddoriye Allah on moƴƴere nden e wororde nden jonno ko honno woni gomɗingol wi al aslu thani aslu ɗimmo on musammal imani ko inde ko wiyete ko limanu ko honɗum wiyete limanu inde ahli sunnati wal jamaa ka yimɓe sunna yimɓe jamaɓe kamɓe so ɓenni al imanu haray ko honɗum ɓe faandi taban feddeji ɗin hino luutodiri no yeddodira hakkude feddeji ɗin ko honɗum wiyete limanu on tigi musammal iman jon noon no woodi wiwɓe iman ko fiɓugol tun ka ɓernde a fiɓi wonde a gomɗini lanni
jonno ahli sunna wal jamaa kamɓe ɓe inni ɗum ɗon tun yonata a wiigol tun a dina ka ɓernde no wiyete noon dina ka ɓernde o woye dina ka ɓernde kono dina kadi ko ka tere si woni ka ɓernde ko be tere ɗen golla o wiɗo min usuli aqidati assalafi sali no jaa e lasiliji bindeje daƴƴe finde yimɓe attiɓe moƴƴuɓe ɓen ɗum woni ahli sunnati wal jamaa no jaa e findeji maɓɓe ɗin tigi tigi annal imana wonde ko wiyete limanu kon gomɗinal tasdigum bil jinani ko gonginirgol ɓernde nden wa gawlum bil lisani e konngol wowlirgol ɗengal ngal wa amalum bil jawarihi wal arkan e gollirgol tere ɗen jawari jamu jariha jawari ko barminta aslan ko piiji barminoji ɗin ma piiji haɓirɗi ɗin joni ɗum ɗon ana juuɗe ɗen e koyɗe ɗen ɗum ɗo ɓe inna aljawari hay ɗengal ɓe innayi aljare ɗon no ɗengal ngal ngal yuway ngal yennay ngal waɗay ɗin piiji fof gollirgol tere ɗen yasidu o liman no ɓeydora bi taati saabu ɗoftare wa yanqusu no ɗuytora kadi bil maasiyati yeddugol allah si on tigi yeddi allah ha limano on cippoto ɗuyto no gasa iwoya 80 aroya 60 no wawi ara 40 no wawi ara 30 no ɓeydo kadi no wawi wonde ara ko 30 on tigi waɗa noon ɗoftareji ɗin o juula o hoora o janga o zakka o waɗa moƴƴereji ɗin tum ɓeydo yawya ha aroya 90 no wawi wonde wona 100%. kamɓe ahlu sunna wal jamaa ɓe wi ko ɗum ɗo wiyete limanu ko piiji tati moɓidirte wona limanu ko be on tigi fiɓa ka ɓernde ko be o wowlira ɗengal ngal ko be o gollira tere ɗen ɗum kadi no wawi ɓeydade no wawi ɗuytade an tigi neɗɗo tigi no anda kañum e hoore muɗum wonde tawa mo faiblesse no nanguimo telen ka gomɗinal ko waɗi tawayimo piiji bonɗi ɗin waɗugol ɗi no welanimo fi ha wonde mo soha kanko tigi wonde fen ɗo liman makko no ɓeydi ko waɗi mo wakkili fi dewe ɗe moƴƴi noon fi yeddugol allah no sattanimo ha wala yedde allah fewn ɗon ay o wisa famali al imanu ko wiyete limanu kon gawlum ko konngol wa amalum e golle ko konnguɗi e kuuɗe yasidu wa yanqus no ɓeydo no ɗuyto gawlul qalbi wa gawlul lisani ko konngol ɓernde e konngol ɗengal wa amalul qalbi wa amalul jawari e golle ɓernde e golle tere konngol ɓernde no wowla ɓernde no golla o wi ko ɗum ɗo wiyete liman o wi fa gawlul qalbi o arani en noon joni wo konngol ɓernde nden honno ɓernde wowlirta e itigaduhu ko fiɓugol nde wa tasdigu e gongingol nde wa igraruhu e qirragol nde wa iganuhu e yananegol nde si ɓernde nden nde fiɓi nde gongini nde ñinni nde hoolike haray ɗum noon ko konti konngol wa gawlul lisani konngol ɗengal ngal huwa nutqu bishahadataini wal igraru bi lawasimihima ɗum ko wowlugol seedankakuji ɗin ɗiɗi wiya ashhadu an la ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi e ñinnugol ko ɗin ɗon landi kon ko ɗin ɗon humodiri e mum kon lasim ko ɗi jogodiri e mum kon ko ɗi humodiri e mum kon ko tawata ɗum ɗon mo wowli ɗi haray be o wa'a nun ko ɗum ɗo wiyete konngol ɗengal wa amalul qalbi golle ɓernde nden niyatuhu ko anniyegol anniye ɓernde nden ko nde anniyoto kon wa taslimuhu e jebbilagol ɓernde nden jaɓa
wa ikhlasuhu e laɓɓingol ngol wa id'anuhu e yankinagol ɓernde nden wa raja'uhu e jortagol ɓernde nden wa khudu'uhu e yankinagol ɓernde nden wanqiyaduhu e ɗoworgol ɓernde nden nde ɗowo nde wona ɗofti nde ɗowor ɗow e jaɓude ɗowade wa hubbuhu e giggol ɓernde nden wa iradatuhu e muuyande ɓernde nden ɗum ɗo fof ko ɓernde watta annuye jebbilagol laɓɓingol yankinagol tañƴinagol e lorrinkinnagol mana hoykinkinno yankino e jaɓugol newade ɗofto e yiɗugol e faalegol ɗum ɗo fof ko ɓernde watta golle ɓernde noon wa amalul jawari golle tere ɗen fe'lul ma'murati wa tarkul manhiyati ko waɗugol yamiraaɗi ɗin acca haɗa ɗin tere ɗen kañum ko ɗum ɗon ƴettugol ndiyan ɗan salligagol ƴetta wuyɓo loota tere ɗen immo yaha koyɗe ɗen yaha ka juulirde daro habbira towna juɗɗen ni e janngugol ɗen ko toon towata kon jola e hunduko yaltina karfeje ɗen e accugol piiji haɗa ɗin yiya ko welata ɗum jogo wonki mum kin hara waɗali ɗum ɗo fof ko golle sabu accugol ɗum kadi no konte gollugol fal imanu ko wiyete limanu ko gomɗingol ngol wona hoolagol tun e itiga ɗum ko fiɓugol wa gawlum e konngol wa amalum e golle ko ɗiɗo mooɓidira woni limanu ɗum ɗo no yasidu bi ta'ati no ɓeydira sabu ɗoftare nden wa yankusu bil ma'siyati no ɗuytora sabu goopi ɗin faman ata bi jami'iha mo addi ɗiɗo fof fagad iktamala imanu wara limanu makko on timmi o fiɓi ka ɓernde o wowliri hunduko kon o golliri tere ɗen ɗo haray limanu makko on timmi waman ata bithnayni duna thalithi lam yasihha imanuhu mo addi ɗiɗi tun o acci tan mum kun hara limanu makko on sellali mo fiɓi ka ɓernde wowliri ɗengal ngal kono gollirali tere ɗen limanu makko on timmali sabu na golle ɗen ko e nder limanu on jeeya mo golliri tere ɗen wowliri ɗengal ngal kono fiɓali ka ɓernde limanu timmali mo fiɓi ka ɓernde golliri tere kono o wowlali ko hani wowlugol kon limanu timmali li anna al amala sabu golleji ɗin indahum ka ɓeeɗo nde fedde ɗo ahlusunna wal jamaa juzu um ko peccum min al imani e pecce liman ɗen ko e nder liman on jeeya wa dakhilun ɗum no naati fi musammahu ka inde limanu on wal imanu biduni amalin gomɗingol ko alda e golle la yasihu ɗum sellata wala yejisiu ɗum kadi yonata awi tun ko ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi a wiyama ene hiɗa hooli allah no woodi hi hiɗa hooli allah no yamiri en hi ama e juulo en o waye mi naata e ɗum hooru suumaye mi naata e ɗum salligo mi naata e ɗum ɗon no yonata wa ajma ala hada al qawli a'immatuhum fotti e ngol konngol ɗo almamiɓe maɓɓe ɓen ɗum ko ahlu sunna wal jamaa ɓe foppi ɓe fottani ɗum almami ɓen nayono abou hanifa e malik e shafii ahmad ɓe fowi ɓe fottani wonde ko wiyete limanu kon ko fiɓugol ka ɓernde wowlira ɗengal gollira tere no ɓeydo no ɗuyto fagalu ɓe wi la imana illa bil amali limanu ala sina golle so onti gollale ara o mara limanu wala gawla wala amala illa bi niyatin konngol ala kadi kuuɗe ala tawa nafay si wona annuye wala gawla wala amala wala niyata illa bi muwafaqati sunna ɗum kadi konngol nafowol ala golle nafoje ala annuye nafo ala sina hara ɗum hawrodiri e sunna non laaɗo waɗirno noon mana goɗɗo no wowla o fiɓa o golla o anniyo hara baraji ala so on tigi waɗi bidiya
fi kala himo fiɓi ɗum o wowli o huuwi e hoore annuye kono nafata ko bewti hawrdire sunna o. wa hadihi alqa'idatu mashhuratun an a'immati salafi misle al-imam al-awza'i wa sufyan ath-thawri wal-humaydi wa ghayrihim kama rawahu al-lalaka'i wa ibn battah wa ghayruhuma. wonde la imana illa bil amal wala qawla wala amala illa bi niyya wala qawla wala amala wala niyyata illa bi muwafaqati sunna. o gayda ɗo ɗum no andira almamiɓe yimɓe sunna ɓen attinoɓe ɓen. wa qad atlaqa allahu taala sifata almuminina haqqan fi lqur'ani. gomɗi allah werliti o inni sifa gomɗinɓe ɓen goonga tigi 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 gomɗinɓe hoore goonga ka alqur'an. o wi ɗum ko lilladina amanu wa amilu bima amanu bihi. ɗulle ko ɓen gomɗinɓe ɓe golli noon ko ɓe gomɗini kon min usuli dini immorde e lasiliji dina wa furu'ihi e calɗi dina ɗin. wa zahiri e ko feeñi e dina kon wa batini e ko suuɗi e dina kon. wa zaharat atharu hada al imani yaltiti feeñi batteji o limanu ɗo fi aqaidihim ka piɓle maɓɓe wa aqwali e konguɗi maɓɓe wa amalihim e golleji maɓɓe alzahirati feeñiɗo albatinati suuɗiɗi. ɓeɗo ɓe tawata ɓe fiɓi ɓe gomɗini ɓe hoolike ɓe wowli ɓe huuwi kadi andi ko ɓe fiɓi kon ko ɓe gomɗini ɓe hooli kon batte mum yaltiti e kuuɗe maɓɓe ɗen. batte ɗum yaltiti ka findeji maɓɓe e ka konguɗi maɓɓe e ka kuuɗe maɓɓe feeñuɗe e suuɗiɗe. ɓeɗo allah sifi wonde ko ɓe woni julɓe tigi tigi ɓen ka alqur'ana ko ɓeɗo sifi wonde ko ɓe julɓe goonga. jente alqur'ana no yewta en ko honto allah sifani en ɗum. allah subhanahu wa taala o wi innama almu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون عندك وني جلب وح إنما أداة حصر عندك وني جلب وح الذين كبين إذا ذكر الله ستوي إند الله جنتاما wajilat qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen jootay hulay maapo ana. wa ida tuliyat alayhim si dursitama e hoore maɓɓe ayatuhu ayaji allah ɗen zadatuhum ɗe ɓeydayɓe imanan gomɗingol. wa ala rabbihim e hoore jeyɗo maɓɓe yatawakkaluna hiɓe yowi hiɓe fawi e allah. allazina ɓen yuqimuna salata hiɓe ñinna julde nden. wa mimma razaqnahum e yoga ko men arsiɓe kadi yunfiquna hiɓe okkitira ɓe dépensa. o watti ɗo julde nden e sadakaji ɗin e zakkaji ɗin e fawagol e allah ɗum ɗo fof o wi ulaika humul mu'minuna haqqa ko ɓeɗo woni julɓe woni gomɗinɓe e hoore goonga ɓen. lahum no wodani ɓeɗo darajatun darajaji inda rabbihim ka jeeɗuɓe ɓure e toowe wa magfiratun e yaafuye wa risqun e arsike karimum tedduɗo. wa kadi garana allahu azza wa jalla gondi allah hiɓɓidiri o teddi o mawni o hiɓɓidiri al imana gomɗingol ngol ma al amali wondude e golle ɗen o hiɓɓidiri kanji ɗiɗi amanu wa amilu fi kathiri min al ayati e ko heewi ayeje ɗen fi kitabihi l asisi ka deftere makko teddunde. fa qala taala o wi kanko o towi o senike inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
o wi innal ladina tabiti wonde ɓen amanu gomɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi kanat lahum laatanike ɓe jannatul firdawsi aljannaji firdawsi ɗi nusulan werde fowtorde o hiɓɓidiri gomɗingol ngol e gollugol ngol amanu wa amilu salihati wa qala taala allah towɗo ngo wi kadi fayin e aya goo إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإن الذين قالوا ربنا الله أي بي تبتي وند بي ويو بي منن كو جيمن كو الله ثم استقاموا رفت كدي ɓe feewi ɓe focci istigama on ko golle ɗen ɓe feewiri juulugol e hoorugol e janngugol e zakkugol e hajjugol e yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni e rentagol harmuɗi ɗin ɓeeɗo tatanazzalu alayhimul malaikatu malaika ɓe no cippo e maɓɓe sanga mayde hewtani ɓe malaika ɓen cippoto weltingol ɓe wiyaɓe alla takhafu wala tahzanu wota on hulu wota on suno ay o hiɓɓidiri imanu on e golle ɗen wa qala taala allah towɗon o wi kadi wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wa tilka aljannatu ko o aljanna ɗa allati o uristumuha o roninama mo on jonnama mo bima kuntum ta'maluna sabu ko wonɗo hiɗo golla ay golle ɗen acciraka ɓaawo e wi enen en ronay aljanna on ronugol mo woɓɓe wi yimɓe naatuɓe aljanna ɓen ɓe ronay place ji naataynoɓe yiite ɓen e naatuɓe yiite ɓen mana neɗɗo wo neɗɗo no mari galleji ɗiɗi no mari galle ka aljanna no mari galle ka yiite si on tigi waɗi ko moƴƴi o naata ka aljanna o waɗɗo ko boni naati ka yiite o naato ka aljanna o hendo fuu o roni o hendi ko makko kon asala tan o hendike ko o yaaɗo ka yiite wirasa tan o yaaɗo ka yiite kadi o hendike galle makko ɗen ka yiite toon asala tan galle makko lasilije ɗen o hendike galle naatto ka aljanna wirasa tan o roni naatto ka aljanna on ka yiite ka o place ka wonanoɗo joni ko kanko wonɗo ka yiite on ƴetti place ji ɗi non wona oto ƴettiri place ji ɗiɗo noon woɓɓe ko ɗum wi wo ko ronugol ngol noon wa qala taala towɗon o wi wal asr inna al insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والأسر mi wondiri alansara ma mi wondiri zaman إن الإنسان tabiti wonde neɗɗo on lafi khusrin himo e nder perte neɗɗo o addi ɗo alif e lam al insan listigraqil jinsi none neɗɗo fof neɗɗo la fi khusrin koye perde o woni neɗɗo wo neɗɗo koye perte o woni allah wondi allah kanko o wondiray ko o faala o wondiray ko o tagi kon enen dagaki ka wondiren ko taga enen dagaki ka wondiren hunde tagade ina mi wondiri alansara ma mi wondiri fana ma mi wondiri makka ma mi wondiri madina ma mi wondiri nulaɗo ma mi wondiri malaika mi wondiri kammu ma mi wondiri leydi ɗum no fof dagaki enen laɗo maki mo wonda yo wondir allah sina ɗum yo fanko hono allah o kanko la yusalu amma yafalu wamo yusalu allah o landataki kanko hay hunde ko faala o waɗay o wi mi wondiri o zamanu ɗo tabiti wonde neɗɗanke on ko e perte o woni fof o wi o illa allazina sina ɓen amanu gomɗinɓe go'o wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ɗiɗi wa tawasaw bil haqqi ɓe wasiyodiri goonga ɓe yamodiri goonga hakkude maɓɓe tati
watawasaw bisabri ɓe yamodiri kadi hakkude maɓɓe muññagol. Nayi ko ɓe jogiiɓe ɗo piijinayi ɗo tun woni perdali. gan ɗum ɗo allahu subahana taala o hiɓɓidiri gomɗingol ngol e golle ɗen kadi. wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam qul amantu billahi thumma astaqim. nelaɗo ma kan no sahabajo goo wi'u mi gomɗini allah feewano. al istiqama amal, peewal ngal ko golle. e wi peewal ngal ko tabutugol e hoore farillaji allah ɗin, watta ɗon sunnaji ɗin, e accugol ko allah haɗi kon few. juulugol ko e peewal ngal jeeya. so tawi neɗɗo o juulata ko wiyetemo feewi ko samakala, o feewali. horugol ngol men, hajjugol ngol men, zakkugol ngol men, janngol qur'ana men, yamirgol ko moƴƴi men, haɗugol ko boni ko men, ɗon ɗon fof ko e foccagol ngol feewugol ngol jeeya. wa qala sallllahu alayhi wa sallam laɗano maaki kadi e maaku goo al imanu bid'un wa sab'una shu'batan. limanu ko wiyete liman ko kinɗe capanɗe jeɗɗi e goɗɗum, ani ko pecce capanɗe jeɗɗi e goɗɗum. shu'ba tukoloɓe wiyata kinɗe, enen wi e noneji ma pecce. liman no mari pecce capanɗe jeɗɗi e goɗɗum. sinama bid'u ko hakkude 3 ha 9 hakkude ɗon. fa afdalu ha ko ɓuri moƴƴude ɗe pecce ɗo capanɗe jeɗɗi e goɗɗum qawlu la ilaha illallah, ko wi'ugol ngol konngol ɗo, wi'ugol la ilaha illallah, reweteɗo ala so wona allah. wa adna ha ko ɓuri fanɗude daraja e ɗeɗo pecce capanɗe jeɗɗi e goɗɗum imatatul adha ani tariqi, ko ittugol ko lorrata ka laawol. ɗum ɓuri fanɗude e limanu. andi hay ɗum ɗon holli wonde golle ko e limanu jeeya. ɗon no ittugol ko lorrata kon ka laawol, ɗum koye golle jeeya. wal haya'u hersa shu'batu min al imani, ko peccum e pecce limanu. hersa ko ka limanu jeeya. ko ɗum waɗi enen enne kaari mara limanu, hara ko fande ko mara hersa. si o hersata en daari ono ɓorto e hakkude yimɓe, daari ono waɗa ni hunde kaari no wirto e yimɓe, o ala limanu. daari ono yenna hakkude, daari o ko gerta hakkude yimɓe. mana hersa kanko e limanu jeeya. fal imanu wal amalu mutalazimani. gomɗingol e gollugol ngol ko humodirɗi kanji ɗiɗi. la yanfakku ahaduhuma anil akhari, kuma wawata e sortade e kuma. in fakka ko détachagol, ko ɗum wano clé ko déchérité kon ko mi fakku wiyete, mi fak. clé o no woni ko séeriɗo ni woni ko cléji mécanicien ɓe ɓen fof ko mi fakku wiyete. ɗiɗo ɗiɗi gomɗingol ngol e gollugol ngol hiɗi humodiri, ɗi sertata. wal amalu suratul imani, golle ɗen ko ɗum no woni photo, woni mbaadi gomɗinal ngal. wa jawharuhu, kañum woni tigi tigi mum, on nendi mum ndi. wa huwa min lawasimihi, ɗum ɗon koye waɗɗiɗi mum ɗi, humodirɗi mum ɗi. wa muqtadayatuhu, e ko ɗum landi kon, ko limanu landi kon, golle ɗen ko e nder ɗum jeeya. wa nisfu ma'anahu, ko feccere kadi firo mum ma'ana muɗum. mana golle ɗen ko ɗum woni dinɗe, ko ɗum limano rimata. ɗum waɗi limanu ko woni ka ɓernde kon fayda andatako, ko andato hiɗa hooli hunde ko ka golle. imma wowla, ɗum ɗo miɗo hooli ɗum ɗo, o miɗo hoolimo. ma golle ɗen ƴetta piiji jonnamo, ko ɗum jonnanta on ɗi mbuuɗi, miɗo hoolimo. wiwgol allah no woodi, ya fiɓi wonde allah no woodi, ɗum ko andorta ko a rewgol mo, ko a ɗoftagol mo, ko ɗum o faalama wiide ɗo. wa ahlu sunnati wal jama'ati yaqulun, ahlu sunna wal jama'a no wi'a wonde innal imana, tabiti wonde liman on qawlun ko konngol, wa amalun e golle.
darajatun no ɓurodira no waɗi darajaji wa shu'abun no waɗi pecce pecce no waɗi kinɗe kinɗe yazidu bi ta'ati no ɓeydora saabu ɗoftare nden hatta yakuna kal jabal ɗum ɗuuɗa ha fotawa no pelle wa yanqusu bil ma'siyati no ɗuytora kadi bakkatuji ɗin goppi ɗin hatta la yabga minhu shay'un no wawi yaha hara hay fuy lutta hara imanu lutta ha yiwde wa anna ahlahu yatafadaluna fi imanihim wonde yimɓe gomɗinal ɓen no ɓurda ka gomɗinal ala hasabi ilmihim wa amalihim embere ɓurdugol maɓɓe ka gandal e ɓurdugol maɓɓe ka golle embere gandal maɓɓe ngal e golle maɓɓe ɗe fa baduhum akmalu imanan min badi yoga e maɓɓe no timmi limanu ɓuri yoga wa kadi waradat fi dhalika adillatun kathiratun min al ayati wal ahadith joli e ɗum ɗon dalilji ɗuɗuɗi ka ayeji alqur'ana e ka makuji lillaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde yimɓe limanu ɓen no ɓurdi hiɓe ɓurdi woɓɓe limanu mum no tiiɗi ha woɓɓe limanu mum on no loyi ko ɗum joni ya yimɓe fota eɓe jawdi hara ɓe fota jawdi ter inne a joni aɗan ɗo fi sabilillahi min torike on wallite e hunde kaari o yawaɗa wano 10 millions o yawaɗa 500 000 lima noon ɓurdi ma are fi piiro fi jihadi goɗɗo goo won amen min de aray ɓeygur nden awa ɓe sella foti aray e ngal ɗo yaafela goɗɗo tawa no wakkili hara no hawji wakkilu haysi luttoyay to ko lima noon ɓurdi dan imanu no ɓurda no ɗuyto no ɓeydo qala llahu taala allah towɗon o wi wa yasdada alladina amanu imana wa yasdada ɓeydo alladina ɓen amanu gomɗinɓe imanan gomɗinal gomɗinɓe ɓeydo kadi gomɗinal e hoore maɓɓe so tawi no limanu ɓeydotako hara ko fiyo ɗum allah inni ɓe julɓe gomɗinɓe ɓe ɓeydoto kadi gomɗinal wa qala llahu taala allah towɗon o wi kadi fayin wa ida ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سيكبنا سورة سيمورك القرآن دي جانغاما faminnu no e maɓɓe kamɓe julɓe ɓen man yaqulu ɓe no wiya hara kono ko ɓeeɗo ko naafigiɓe julɓe kono no wondi e julɓe kono naafigiɓe inna ayyukum ko hombo e moɗon zadatu ɓeydi ɗum haadihi nde ngol cortewol ɗo imanan gomɗingol hombo mo ɓeydori limanu saabu ngol cortewol janggama fa amma alladina amanu amma ɓen gomɗinɓe ɓen fa zadatu ngol ɓeydayɓe imanan gomɗinal e hoore ko ɓe gomɗino kon kadi wahum kamɓe yastabshiruna hara ɓe welti amma ɓe wona julɓe ɓen naafiqiɓe ɓen fasiqiɓe ɓen ɓen no ɓeydatako koygol non minen hande min fuɗɗinande ɗum hande min fuɗɗinande waaju subhanallahi si tawi alqur'ana jangete makuji nelaɗo fillite tawa an hay fus a ɓeydaki ko wigol no ɓene ɗum ɓe janggino ɗum neeɓi ɓe nandi ɗum no waaji min ronki ɓeno ɗuuɗi haala wi mane min haaɓi he accema hen ɓe ɗaɓɓuno darde ay ko probléme haɗa jogui probléme koy haɗa jogui probléme ko ɗum waɗi yimɓe salafu salih yimɓe moƴƴi ɓe attinoɓe ɓen si ɓe wajama tum ɓe wullay iman on ɓeydo ɗeɗo ayaji holli wonde liman no ɓeydo wa qala taala allah to ɗo wi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun si ayaji allah ɗe janggama e hoore ɓeɗo gomɗinɓe ɓeyday ɓe gomɗinal ko e hoore jeeɗo ɓe on ɓe fawi ɓe yondini fawi e hoore allah wa qala taala allah to ɗo o wi kadi fayin
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي كان كون الله تيجي أنزل تشيبين دو السكينة ديجر دين بوتون في قلوب المؤمنين اندر برد جلب ديجني برد دين ودي هيبه هيوي ليمان liyazdadu fiyo ɓe ɓeydo imanan gomɗinal ma imani wonde gomɗinal maɓɓe ngal holli wonde iman no ɓeydo goɗɗo go iman go ara watto e hoore gomɗinal wonnongal ton ngal tawi ɓeɗo joni wiɓe ko wiyete gomɗinal ko hoolagol tum hay hoolare no ɓeydo tawi joni goɗɗo ara o yiyetoma habar inna way iɗo mi hoolike yimɓe tato ɓe hooliɗa ha hoƴƴiɗa ɓe ara ɓe fillito ɗum tigi ɓe inna hunde kaari waɗi yo ɗo ko ya hoɗɗo ɗo pellet haray ko hoolnoɗa kon ko yawolam ma kon ɓeydike wallahi ɓeydoto no wowliranɓe mappiji ɗin ɗuuɗiri wo ko noon ɓeydirɗa hoolade ko ɗum wiyete liman no ɓeydo ɓe limanu ɓeydata ko limanu meɗen e limanu aboubacry no fota he mbeɗo kadi mi anda no ɓe famiri kamɓe kadi ɗi dalilji ani noon woodi wiɓe limanu ɓeydata ko few wi a hoolike lanni yeyi ha feddeji goo ko ɓay tun kanko o wolali fi feddeji majjuɗi ɗin yawɓe wi'i si woni a woni julɗo innama joni a woni julɗo a seedike wonde ko Allah rewete Allah no woodi seedike wonde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah nulimo lanni fayda hande kadi ɓen la tadurru lmasiyatu ma al iman ani fi a waɗi boneji fi on tigi yahi o jeeni ma o wujji ma o jatti ma o tooñi ma o yari ma kala ko waɗi ɓeyni nafus ko julɗo andi no ha joni ne woodi fayda ƴettuɓe ɗum ani ƴettu wonde dina kaka ɓerde non tadano ko watta ko dina kaka ɓerde ina joni salmingol debbo Diallo non min ko junngo makko gonmi jonni junngo an gonmi jonni mo na ɓerde an nden yani mi yiɗamo ka ɓerde ga ko junngo gon tun mi jonnimo ko hendori junngo ngo hendoto kadi ɓerde ne joni amno salni noon tun a tawi no ɗaati tawi no wuli no foosi no moƴƴi no ɗumandi ko nder ɗum ye junngo sonnajo ye allahu akbar ko junngo gon ni mo feƴƴi ɗo ngo yiyay goɗɗum ko e nder ɗum idan ɗum ɗo ko haala ɗiɗo dalji ko honto ɓe acci ɗi allahu subahanahu wa taala fayihimo andina en wonde liman no ɓeydo o wi e o aya ɗo alladina qala lahum nnasu inna nnasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna allahu wa ni'mal wakil alladina ɓen mo sifo ɗo fiɓe sahabaɓe nelaɗo jambaruɓe suusuɓe reedu kelduɓe e limanu o wi ɓen qala lahum nnasu yimɓe ɓen ari wiɓe ɗum ko nafigi ɓen ari yetiɓe alyahudu ɓen inna nnasa kadi jama'u lakum yimɓe moɓanike on goyi yo ɓe arani on awa ɓen noon he e ngal ɗo no na ko wowi kon na sifa badri na sifa uhudi yo awa ɓe ari fakhshawum kori huleɓe kori rente kori ɗaɓɓe ka yaron kori sorte e juuɗe o mo jokkuɗon fazadahum ɗum ɗon ɓeydi ɓe imanan gomɗinal ɓeyni wala ɗo mi lanni hoolade ɓen andi nelaɗo no ma kanno men ɗum wonde koneri ɗi moɓanto men alhamdulillahi wonti axe ko ɓe falano kon wagaɗo ɓeyni hasbunallahu Allah yoni men wa ni'mal wakilu yoni moƴƴi yoweteɗo e muɗum halfineteɗo sa wi joni meɗen halfini e moɗon halfino e Allah yowito e Allah fawo e Allah yondinor Allah o yoni ɗon ɗo wayi fa zadahum imana
ɗum ɓeydi ɓe gomɗinal holli wonde gonɗal ngal no ɓeydo. wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nuraɗo on o maaki man ahabba lillahi mo yiɗiri fi allah wa abgada lillahi o tikkiri fi allah fakad istakmala al imana haray o timmini liman o timmi ay jaka no ɓeydo no ɗuyto mo tawi ko yiɗirta ko fi allah so yiɗay goɗɗo ko ɓay ko oɗo ko neɗɗo tinniɗo ko fi allah o yiɗay so yiɗay goɗɗum ko tawde ɗum ɗo nafoore no wode muɗum allah no yiɗi ɗum ɗo so tikkanay hunde o tikkirta tum ni tum ko si allah no yamiri ɗum tikkane o tikkirta o wi mo waɗi ɗum ɗo no ari hadisi goɗɗo goo wa ata lillahi wa mana a lillahi o okkira fi allah o ɗalira fi allah piiji nayyi o yiɗira fi allah o añira fi allah o okkira fi allah o wuddira fi allah haray oɗo o timmini liman o to ko wi wajada halawata al imani haray o heeɓi dakam e liman o. wa qala sallllahu alayhi wa sallam laɗallah maaki man ra'a minkum munkaran mo yii e moɗon ko añini mo yii e moɗon ko aña ko kaani ko boni bakkatu ka woni fal yugayiru bi yadi yo wayli ɗum junngo makko ngo yo ittu ɗum a bullal ɗum noon ko laamɓe ɓen wawi ɗum mamo ɓe ka laamori ɗon sa yi ko boni no waɗe ɗawa ittirgol ma bullal si tawi ko an woni fewjo on fa in lam yastati so wawano ittirgol ɗum junngo ngon fabilisani yo ittir ɗum ɗengal ngal yo waajo yo waɗi sensibilisation ha o yeytoɓe ɗum moƴƴa o waajo ɗon ha no gasa ɓe accoya fa in lam yastati si tawi noon kadi hay ɗum o wawata so woni no gasa ɓe piyaymo maayi ɓe yawimo faɓe galbi yo ɗum mettirmo kan yo sansir ɗum ka ɓernde yo taw ɓernde makko nden no añi ɗum ɗon no yeeli wonde tawa ɗum taw hara ɗum ɗo wattano o wi wa dhalika ɗum ɗo e ittirgol bone on ɓernde nden adaful iman ko ɗum ɓuri lo'ude liman walli ay jaka iman no lo'a ya jamaat al khayre ɓe wi ɓe imanu ɓeydata ko ɗoyritako ko honno ɓe watta ɗum ɗo imanu loyi o wi limana joni on tigui waylirgol junngo ngon ɗon limano no jogui doole 100%. o ronkgol ɗum no o ittira ɗengal ngal ɗon no gasa wona 70%. o ittirgol ɓerde nde mettama ka ɓerde no gasa no won 30%. ko so tawi hay ɗum ɗon ala on tigui ay bone no waɗe haray mo welti haray limano lanni haray compteur o atti e 0 allah dandu en ɗum wa hakada taallama sahabatu wa fahimu koni sahaba ɓen koni ɓe janggiri ɓe andinori ko ɗum koni kadi ɓe famiri radiallahu anhu yo allah weltanoɓe min rasulillahi ɓe janggi ɗum e nelaɗo allah on sallllahu alih w sallam anna al imana wonde liman on itiga ɗum ko fiɓugol wa gawlum e konngol wa amalum e golle yasidu bi amali l qalbi wal jawari no ɓeydora saabu golleji ɓernde e golleji tere wa bi gawli lisani e konngol ɗengal ɗum no ɓeyda katta'ati wan ɗoftareji ɗin wal ibadati e dewe ɗen wa yanqusu no ɗuytora kadi o iman no ɗuytora bi amalil qalbi golleji ɓernde wal jawari e tere wa bi gawli lisani e ɗengal e konngol ɗengal kadi no ɗuytora saabu ɗum ka fi'il muharramati wano waɗugol harminade ɗin wal ma'asi e goopi ɗin wal munkarati e añiniɗi ɗin wa anna ahlahu mutafadiluna wonde yimɓe limanu ɓen no ɓurodiri ɓen hunno e ɓen yimɓe gomɗinɓe assabigu bil hayrati waɗowo tiro adodirowo e moƴƴereji ɗin tawa kala ko moƴƴere ka watte himo yeeso toon wonɓe numéro en ɓen e loreyaɓe ɓen ka moƴƴereji no woodi wa min no almuktasidu no e maɓɓe kadi hakkidiɗo no ka hakkude si tawi atta ko wadde kono kañum kadi waɗay ani no ka laawol do wa minhum alzalimu li nafsihi no woodi e maɓɓe toñuɗo hoore muɗum ara mana fayda moƴƴereji ɗi yawata wadde farillaji ɗi no si waɗi farilla ko kara han timminirta haray laahi suuma e ɗo e maayo haray wulɗama juldano ha feƴƴiti wa minhum almuhsinu no e maɓɓe kamɓe gomɗinɓe ɓen moƴƴinɗo wa minhum almu'minu no e maɓɓe julɗo
wa minhumul muslimun e maɓɓe jebbeliɗo. Al ihsan daraja VIP on kaliman daraja ɓurɗo towde on al ihsan. Si feƴƴi ɗon al iman, si feƴƴi ɗon al islam. Islam no jebbili ke waɗay do kono fayda ko hoore kara han. ɗiɗo darajaji woodi. laysu inda allahi sawa'an, ɓeeɗo ka Allah ɓe fortadey ɓe ɓurdi. bal accu faddala llahu taala badahum ala badi, accu kan Allah ɓurdini yo woɓɓe e hoore woɓɓe. wa rafa'a badahum fawqa badin darajati, o towni woɓɓe e hoore woɓɓe darajaji ɗi. joni noon sikkuɗen ɓay Allah subahana taala o wi faddala llahu badakum ala badi, Allah ɓurni woɓɓe mon e hoore woɓɓe. to o wi fi risqi ke arsike, no anda kadi pelleti ka dina woɓɓe no ɓuri woɓɓe, ka liman woɓɓe no ɓuri woɓɓe, ka waɗugol ko moƴƴi kon woɓɓe no ɓuri woɓɓe. ɗum ɗo ɓurdugol ngol ko ɓurdugol ka liman, ko ɓurdugol ka kulol Allah, ko ɓurdugol ka ɗoftare. qala amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib, amiru julɓe ɓen, lanɗo julɓe ɓen on fewndo makko wiyeteɗo Ali ibn Abi Talib andaɗo o maaki assabru min al imani, o maaki muñal ko e limanu jeeya. bi manzilati ra'si min al jasadi, ɗum ko e cipporgal hoore nden e ɓanndu ndun. no wayi o wi hakkude muñal e limanu no e hakkude hoore e ɓanndu. e jaka limanu e heɓata ko timma nafa ko alda e muñal, ɓay ɓanndu tun ko alda e hoore kañum kadi nafata. man la sabra lahu la imana lahu, o wimo ala muñal ala limanu. wa qala sahabiyul jalilu Abdullah ibnu Mas'udi, o sahabajo mawɗo tedduɗo kohojo kummalujo wiyetoɗo Abdullah ibnu Mas'ud, o maaki allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha, Allah ɓeydu men limanu, ɓeydu men pellital, ɓeydu men faamu. si ɓeydata ko gonum o toroto Allah yo Allah ɓeydu, ko ɓayno ɓeydo liman no ɓeydo. wa kana Abdullah ibnu Abbasin wa Abu Hurayrata wa Abu Darda radiyallahu anhum yaquluna al imanu yazidu wa yanqus. ɓeɗo sahabaɓe lintaɓe ɗo tato, Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurayra, Abu Darda, ɓeno makayno wonde limanu no ɓeydo no ɗuyto. wa qala al imamu Waki ibnu Jarrah, Waki ibnu Jarrah, imamu Waki, o maaki ahlu sunnati yaquluna al imanu qawlun wa amalun. o wi'i yimɓe sunna ɓen no wi'a gomɗinal ko konngol e kuugal, konngol e golle. wa qala imamu ahli sunnati Ahmad ibnu Hanbali, almami hoorejo kohojo yimɓe sunna ɓen, ɗum ko imam Ahmad ibnu Hanbal, o maaki yo Allah yurmimo yurmina en, al imanu yazidu wa yanqus, limanu no ɓeydo no ɗuyto. fa ziyadatuhu bil amali, ko ɓeydorta kon ko golle moƴƴe ɗen. wa nuqsanu bi tarkil amali, ko ɗuytagol makko ngol ko accugol gollugol golle moƴƴe. wa qala al imamu al Hasan al Basri, imamu al Hasan al Basri oɗo min kibari tabi'in, o maaki yo Allah yurmimo yurmina en, laysa al imanu bittahalli wala bittamanni walakin ma waqara fi lqalbi wa saddagathu l amalu. o maaki limanu laysa bittahalli, wona cuɗari, na paragol, wona doloki, wona labintinnagol, wala bittamanni, wona yelagol. a hara nun anda do, an tigi do haray miɗo tangini do, na yelawi tun. o wi walakin ko wiyete limanu ko ma wagara fil galbi, koko tabiti ka ɓernde, yani ka ɓernde jooɗi ɗon, tabiti ɗon, fuɗi ɗon. wa saddagatul amalu, golleji ɗin nun gongini ɗum, golle ɗen gongina ko woni ka ɓernde kon. ko wiɗen kon ko wiyete
dina ka ɓernde no dina ka ɓernde dey honnum gonginta wonde dina no ka ɓernde son tigi huuwi joni simini joni daara miɗo yiɗuma goy giggol magol no ka ɓernde an nawa andoto na ɗum ɓe wiyata awa andoto on andoto no ko no andinta koka golle si miɗo yiɗuma sa wi mi waɗu mi waɗay sa wi mi accu mi accay si miɗo mari mi okkorte sa ɗaɓɓige mi duncane mi duncante kono min nama iɗa welanmi docteur miɗo yiɗi on iɗon welanmi minna addani do hunde kaari feere heɓatako fokkita waɗgo hunde kaari accuɗuno de nono mi accata de kono a wiɗa yiɗimi i on wela mi moƴƴi noon no giggol ma ngol no ka ɓerde ka ɗon fuɗi ka na ɗayne noon tawi ka hakkude men kam pellete jaɓata ɗum goɗɗo wiyatama no hiɗa welamo himo yiɗuma tawa si a yamirimo o watta sa haɗimo o accata hay fuu so o nafatama yunde tawal himo wawi ɗo gayno heeɗum ko sama kadi ko fenani nani imi ɗon kadi dina kadi ko wana noon dina ka ɓernde dina ka ɓernde si woni ka ɓernde tere ɗen gonginay golle ɗen gonginay he dara o ko julɗo samuna o fenata he o ko julɗo o mankata ka juulirde o ko julɗo o kayiɗamomo hoori o ko julɗo ono waɗa sadaka ayi ko noon wiye o ko julɗo ɓay himo waɗa hunde kaari kono wiye ko o ko julɗo o juulata o ko julɗo o wujjay o julɗo o fenay o enati ko ɗayne noon ko ɗayne wa qala al imamu shafi'iyu imamu shafi'i o maaki rahimahullahu allah yurmin e yurminamo o maaki al imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu o wi ko wiyete limanu kon ko konngol e kuugal konnguɗi e golle no ɓeydo no ɗuyto yazidu bi ta'ati no ɓeydoɗa ɗoftare nden sa ɗoftike allah ɓeydoto wa yanqusu bil ma'siyati no ɗuytora yeddugol allah ngol so on tigi waɗi bakkatu iman on ɗuytoto summa tala on tumati o jangi noon o aya ɗo wa yazdada alladina amanu imana ɓeydo noon ɓen gomɗinɓe gomɗinal wa qala al imamu alhafidu abdoullahi alhumaydiyu oɗo almamijo hunjiɗo andaɗo inama alhafid ko metelol janol ko ɓuri ɗum o ko woni al imam yani daraja ɓurɗo mawde on sinama al imamu naygol ɗo imamu ka juulide ɗo koɓe ko premier imam ba wasiru kono lawsi ɓe inni al imam mana ko jangguete kon fof fayda o janggi si feƴƴi ɗon inni alhafidu oɗo ɓe addi noon ɓe inni al imamu alhafidu kadi ɓiyete abdoullahi alhumaydi joguiɗo musnad mo jogui deftere hadis e musnad alhumaydi o wi yo allah yurmin e yurminamo al imanu ko wiyete limanu kon qawlun ko konngol wa amalun e golle yasidu no ɓeydo wa yanqusu no ɗuyto la yanfa'u nafata qawlun konngol ngol tun illa bi amalin sinara golle jokki ɗon wala amalun wona kadi nafata kadi golle ɗen wa qawlun e konngol ngol illa bi niyatin sinara ko annuye moƴƴo wala qawlun konngol kadi nafata wa amalun e golle bi niyatin wonduɗo e annuye illa bi sunnatin sinahara koye sunna on tigui golli ko yawino ko nane konngol ngol ko woni ko gotum wa qala alhafidu abu umar ibne abdilbar rahimahullah oɗo kadi hunjiɗo faamuɗo sa naɓirimo ko hadis wiya ko ɗon tu sa naɓimo ka fiqu wiya ko ɗon tu sa naɓimo ka tafsir wiya ko ɗon tu sa naɓimo ka sira e tarikh wiyamo ko ɗon tu oɗo ibnu abdulbar joni deftere wiyetede al istidkar e wiyetede tamhid e defte goɗɗe goo malikiyankojo mo andalus mo goɗɗo goo shafayankejo goo mantimo inni rewɓe ɓen ronku jibinde wa makko gila o jibina taban way o jibinama wa makko kono ko hollugol tun yani imo teddi e makko oɗo o wi ibnu abdulbar o wi ajmaa fottani ahlul fiqhi yimɓe famɓe fiqhu ɓen wal hadis e yimɓe hadis ɓen ɓe fottani ala anna al imana wonde limanu on qawlun ko konngol wa amalun e golle
wala amala golle tun nafata illa bi niyatin sinara ko annuye wal imanu indahum ko wiyete limanu kon ka ɓeeɗo yimɓe fiqhu e yimɓe hadith yazidu ɗum no ɓeydo bi taati ɓeydora ɗoftare nden wa yangusu no ɗuytora bil masiyati goopi ɗin wa ta'atu ɗoftareji ɗin fop kullu haɗi fop majji indahum ka ɓeeɗo imanum ko e limanu on jeeya mana gol kala ɗoftare kala ko wiyete ɗoftare kon fop ka ahlu sunna wal jamaa no naati e nder limanu salligi ko e limanu jeeya sadaka ko e limanu jeeya horugol ko e limanu jeeya accugol kadi ko harmi kon ko e limanu jeeya wa ala hada ko e ɗum ɗo wa ala hada al itigadi ko e nde finde ɗo kana wonno jami'u sahabati l kirami dendanangal sahabaɓe tedduɓe ɓen ɓe foppet ko nde finde ɗo ko ɗum ɗo ɓe fiɓuno wattabi'ina ko noon kadi heeduɓe ɗon ɓen waman tabi'ahum bi ihsanin e jokkutuɓe ɓen ɗon ɓen no moƴƴiri minal muhaddisina immorde e anduɓe hadisaji ɓen fillotoɓe hadisaji ɓen wal fuqaha e anduɓe famɓe ɓen e anduɓe fiqhu ɓen wa immati dine e almamiɓe dina ɓen ardiɓe dina ɓen waman tabi'ahum e jokkuɓe ɓen ɗon talibaɓe maɓɓe walam yukhalifhum lundaki ɓe ahadum hay gooto min assalafi immorde attinoɓe wal khalafi e lontiɓe ɓen illa alladina sina ɓen maalu oñiɓe anil haqqi acciti gonga fi hadal janibi o gosengo ɗo ko lundiɓe wo ko accituɓe gonga yeeyi ɗaɓɓiro e nokku goo e gon e o domaine ɗo ko wiyete limanu ko wa khulasatul qawli ko suuta kon e konngol ngol ko résima kon diku e konngol ngol fi musammal imani ko fi ko wiyete limanu kon inde ahli sunnati wal jamaati ka yimɓe sunna e jama ɓaawo ngal tarodel ɗo fof ɗi konngol eggaɗi ɗo ka ñogga ɗon howa ko wiyete imanu kon ma wagara fil galbi koko yani ka ɓernde tabiti toon dembi ɗon wa saddagahu lisanu wal amalu gongini ɗum ɗengal ngal e golle ɗen wabadat yaltiti feeñi samaratuhu dinɗe mum ɗen wadihatan no feeñi no yaltiti fil jawarihi ka tere ɗum le yaltitirta bi imtisali awamirillahi taala ko jogitagol yamiroje allah ɗen waɗa wal ibtiadi an nawahi e woɗɗitagol ko allah haaɗi kon kaɗoje makko ɗen li an nasma l imani saabu inde limanu nden yaqa u no yana ala man yusaddigu e on mo no gongina bi jamii ma jaa bihi rasulu dendanagal ko addi ɗum nulaɗo on sallllahu alih wa sallam an rabbi immorde jeeɗo mo jalla wa ala o teddi o toowi eytigadan ka finde wa igraran e ka qirragol wa amalan e ka golle wa anna al ibada wonde jiyaɓe ɓen la yatasawuna ɓe fotodirta ɓe feppa ɓe fotodirta fil imani ka gomɗingol wala yatamathaluna ɓe yelɓodirta kadi fihi e mum abadan yelɓodirgol ko wongol yeru kaari ko yeru kaari ɗum ɗo ko yeru ɗum ɗo ani ɓe fotodirta few kalimanu lida ko sabu ɗum ɗo man saddaga bi galbihi mo gonginiri ɓernde mum nden wa agarra bi lisanihi o ñinniri ɗum kadi o qirrori ɗum ɗon ɗengal makko ngal walam yamal kono o gollirali bi jawarihi tere makko ɗen a ta'ati ɗoftareji ɗin allati ɗin umira biha ɗi o yamira yo waɗu lam yastahiq gasmal imani haray o jojjidali o foddali e inde limanu o foddaka wiyde ko julɗo o wi min dey ka ɓernde makko fiɓi wonde allah no woodi nelaɗo ko allah nelimo o woli ɗum kadi ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu muhammadu rasulullah kono ko yamira kon fop o waɗali fus oɗo wiyata ko julɗo gongata kasa enen koye ay enen koye wiyata poro o wi ɗum tun o wi ko julɗo kono o fenayi o julɗo mo juulata julɗo mo horata julɗo mo yaray beere fiimay e waɗay zina waɗay ɗum ɗo on na julɗo yimɓe fennamo kisam waman agarra bi lisani mo qirrori kadi lima noon ka ɗengal mum wa amila bi jawarihihi o golliri tere makko ɗen walam yusaddigi dhalika qalbuhu kono ɓernde makko nden gongina ɗum gomɗina ɗum jaɓa ɗum
lam yastahiq asma al iman yara oɗo kadi jojjida o fodda inde liman ɓenne ko nafikijo ko hollori one waɗide o fiɓa ɗum kodi o gomɗina si onti gomɗina o golli ko golle nafiqiyagal ka wa yaqulna hiɓe inna kamɓe ahlu sunna wal jamaa man akhraja al amala an il imani fahuwa murji'un mubtadi'un dallun mo yaltini golle ɗen e nder limanu inni limanu ko feere golle ɗen ko feere haray oɗo ko murji ɓen ko fedde goo wiyetede al murji'a jamu mum al murji'iyun jamu mum ko murji'atun ani ɓe nenni yani eni akharu al amala anil iman ɓe kamɓe ɓe sendiri ɓe inni limanu ko feere ɗum ko gomɗingol golle ɗen kadi ko feere kabe ko feere fi a woni sa gomɗini ɗum na be tawa kadi be golla hatta wiyeɗa ko a julɗo yani si ko ɗum iblisa ko julɗo awa so iblisa no gomɗini allah no woodi ɓay o woniri allah babe izzatika o woniri allah haymo o rewno allah kadi dumum ne juutuɗo si tawi tum fiɓugol tum gomɗinal hara gollata si ɗum no nafa aray wallahu almustaan aray firawna mayno ko julɗo ɓay o wino ko sakkitoɗo wenni mi gomɗini de wonde rewetaɗa sinamo banu israila gomɗini on yani ko mudhikat piiji jalniɗi tawa noon ko karama ko ɓe kummaluɓe goyi janguɓe andi fi lugal arabiya andi hadisaji andi alqur'ana andi woɓɓe no hunji qur'ana ko ɓen yahi e ɗi madahibuji subhanallah yo allah hawrindin en ko wallahi ko allah tun hawrinta jeeyaɗo makko on e finde ɗaɓɓane ɗen sina ɗum no woodi majjuɓe e finde naati imma e suufiyankoyagal ma naati e chi'a yagal ma naati e aglaniya tawa subhanallahi ka gandal ko jangete kon fare ɓe jangi kono allah hawrindinaali ɓe yo allah hawrindin en torki allah hawrindin en torki allah allah faami e dina kam faamu sello askan kadi gollitirgol o jaɓanen ko golluɗen ko waɗen julɓe moƴƴuɓe talibaɓe ene laaɗo jokkuɓe kon laaɗo wonno mum kon wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin وعليكم السلام.